Kajing pule naga gospel Mateus kalenong ka baar peusan kadekot iway hado katlay. Ha kata kapor ujisu ulayatu yakane kaparshi hakisanran jongu. Ya kahima beneng on pensrem bat kishupeu ngot kitay soti kibala shim yala kisharak bat kibala leit shaw ya unong leit kurem. San ngot naki kilalong kibabiet bat kiway pat san ngot kibastat. Namar haba kibabiet kila shim yala kisharak kiklem shim umpniang bat ki hanrei kibastat kila ra umpniang haki jindiang lem bat la kisharak. Te haba unang leit kurim ulas lem banwan baro kilas syok samtia bat kila yok tia. Anda shiteng sanya ladon kajing perta hakmi unang leit kurim ale leitan ya u. Te baro kito kitay soti kila ketia bat kila penkre ya laki syarak. Kiba bet kila ong haki bastar. Ya ai umpniang lem se kandiat namar ki syarak jonge kila lep. Hanrei ki bastar kila jubab. Let se ya omdap ya pi bat yangi. Kilet syaki nong de bat to thet naga benta yala de. Kumta kat ba kidang let thet unong let kurim ulapoy. Bat kito ki bala kre kila let rong lang bat u syaka jingkawai kentiu kurim bat lakang yaka jingkang. Haden lawan poy sa kiway pat kitay soti kiong. Ko try, to ple lam yangi. Hanrei ula jubab, shisha nga ong hapi, ngam ito yapi. To syarai namar kata, naba pimtip, yakasngi lamne kapor. Ka gospel utray.